Bismillah, langkah lon alon, langkah ulon tron lon gereja. Karena nabacut hawa hatelon mehet kehungon labodua. Mon tiba-tiba roha babalon nyandara dusun rame tanda. Rame anggala kemari alon nyandara dusun rame tak rupa. Abang kuala Innova sajan ngon persiapan Kedek Maria. Sedangkan dilon mesapu pitan bean siki jang mendahana. Jinolon pikir cara pakiban sabit dibayang Kedek Maria. Jino ulun cok sabong putusan lulun tuan kita gereja. Lunja usigli karut ucalang payah lun riwang keno uoila. Meputa-puta kerja lun tuan bak mita mayam Kedek Maria. Karena syarat pun Avanza sajan syarat olehnya kalun kuasa. Badan lun awok ule lun mumang pat lun cok sayang sabo Avanza. Alhamdulillah lun pujo rakon walau hudep lun dalam merana. Tetap lun sujud lun pujo rakon karena pangkai pun hudep lam donya. Tetap lun sujud lun pujo rakon karena pangkai pun hudep lam donya. Nyan ke pangkai pun hudep lam donya.